Vidiš ovaj ovdje komentar na ekranu. Pa šta ćeš kad se ga pročitao, rekao aj pa snimanje, budalo ulazi u igru i igraj, šta ćeš? Čuo sam da je došao novi update za Baby Yellow, božićni, to jeste nije božićni, novogodišnji, iako je ljudi tek drugi, treći, kad će ovaj video izaći. Uglavnom je tek krenuo decembar, nije još nova godina i oni su tek napravili ovo. Christmas chapter, znači Christmas chapter. Logično, znači Christmas chapter su dodali i Čeče je ovo! Izašao me iz igrice. Nadam se iskreno, znači Christmas Eve se zove. Nadam se iskreno da će biti dobar. Jaj, gdje je beba? Ok, to sve. Evo bebe. Ok, stavi bebu u stolčo u njezinu, dobro? Ok, uzmi, kako da kažem, kako se zove? Piletinu. Nije piletinu. Ovaj Turki, evo. Tu, tačka. I noven moram ispeći. Sačekaj, brate, kako se zove ovo? Turke je u piletina. Moram, znači, Turke je piletina, 100%. Ja, tako, moram da vidim zašto sam, znači, jako glup. Je u piletina. A mi ovo nema interneta. Nije bitno šta je, ali je nešto uglavnom. Okiti Christmas tree, dobro? Da okitim ovu. Da okitim ovu. Da okitim ovu jelku. Posvijem brate ovu. Posvijem brate sam nešto zeleno. Crveno. A plavo ne znam. To se baci. Pa nemoj bacat, stavi. Ne smijem. Get star from the attic, dobro? Dobro, znači, from the attic, gdje je attic? Ovdje attic. Jeste u gore. Ovo ljudi, odlično da sad ide. Umri bježi. Uzeo se u zvijezdu i sam bježi. Ovdje brže. Ajmo mi dole, zato što ništa se očito nije desilo, jel tako? Gori! Ok, postavio u piletinu, šta je već? Nađi bebu. Ej, bebo! Moram postaviti bebu u changing table. Na changing table, da. To je ovo ovdje. Find Christmas out. Oh my god, Christmas out više nije na pelenica, malo. Sad je već. Gdje je Christmas outfit? Gdje je Christmas outfit? Nije ovdje. Ok, gdje je Christmas outfit? Ljudi, novogodišnji outfit. Evo ga, Christmas outfit. Novogodišnji outfit. Znači mora, baby ima outfit. Ako ja imam outfit, ima... Dobro, mislim da je ovdje. Baby ne haće. Dobro, evo idem, šta si me. Ok, stavi ovo što je prva u kolon za smeće, dobro? Ovdje za smeće. To je turka from the fridge. Pa šta će mi sad još je... Znaš, znao sam. Ok, znao sam. Buto, tu. Hoće ga griđom. Mamor! Mamor, puto! Mamor, ne sve gledati nam to. Evo ga. Ne, sad ima malo. Dobro,
treba više puta pogoditi. Marš. Marš. Idu. Eto. Nešto. Šta nije ovdje? Ne znam. Idemo ovdje. Nije. Pa ja se ljudi vrtimo u okru. Evo ga. Nekako sam uspio. Oh my god. Ovo nije. Ovdje. Okej, bebo. Sam da vidim prvo vaka. Jel tako? Upećam. Konačno je živo. Okej, čekam da... Fajn panel sluđe. Onda ga moram naći šteku za ovu kutiju. Evo je šteka. Šteka. Nije ovo šteka, brate. Ono što se vrti za kutiju. Aha, ono što se vrti. A ne, skočit. Materiju. Uplatit ćeš ti me za ovo. Znači... Te turke fondove, evo, joj, je to sad. Pa što mi uvijek eksplodira ovo? Evo. Okej, sjedi da večeraš. Evo, sjeću da večeram. Znao sam da je baby ukleta. Pa nije džabe je bio. Moramo otvoriti. Tu. Ok, moram poslati baby u krevet. Dobro. Beba u krevet. Ona plaće, evo ti ovo. Ti watch TV on the sofa. Nije problem, brate moj. Brate moj, nije nikako problem. To je ovo, bolam krivi sakran. Otla mi je crna mačka. Sad mikro moramo da pređe. Prema što reći da sam ja... Ok, ovo je. Prema što reći da sam ja loš note, brate, pekao sam i pivaći me da jedi. Trebamo gore. Da li ti me ne gledaš? Evo. Nemoj ti ić. Evo, bebe. Beba, vraćaš ti me za ovu. Prošao sam sve chaptera. Happy holidays! Druže, happy! Find out the black cat later in March. U martu 2023. Pa sine, to ti je za 3 mjeseca samo. Za 3 mjeseca, 3 tijela klipove mogu. Ali ne veze. U martu 2023. ilazi Black Cat. Return to Life 1. Dobro? Ne, neću sve iz početka, ne. Vidimo Čengović.